Dobar dan, dobrodošli na kanal Brzi recepti. Danas smo pripremali kremasti rižoto sa piletinom, pa hajde da pogledamo recept. Pola kilograma pilećih prsa ćemo oprati i rezati na kockice. Odmah ćemo pripremiti i povrće, a trebat će nam 2 glavice luka, 1 čeno bijelog luka i 2 mrkve. Povrće propršiti 5 minuta, nakon čega ćemo dodati piletinu te sve zajedno pršiti par minuta. Po ukusu posoliti i pobiberiti. Kada se piletina malo zapekla, dodajemo 250 g riže i malu konzervu graška. Začiniti dodatno sa malo vegete i paradajz pirea, dobro izmiješati i doliti 200 ml temeljca. Temeljac smo napravili tako što smo jednostavno raskuhali goveđu kocku. Dinstamo 10-15 minuta uz povremeno miješanje. Pošto se tečnost reducirala, dodat ćemo opet 200 ml temeljca i ostaviti 10 minuta na vatri. Rižoto ćemo probati i po potrebi posoliti, a svakako dodajte malo svježeg ili suhog peršuna. Doliti još 200 ml temeljca i ostaviti 10 minuta na vatri da pihtija. I to je sve. Naš rižoto je spreman, super kremast i ukusan. Zahvaljujemo se što ste nas pratili danas i vidimo se u našem sljedećem receptu. Ugodan dan vam želimo!